Ikaze kuri wowe uba wahisemo kubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mwikaze nanakwifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubategura. Reka by'umwihariko nshime buri muntu uwo ari we wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, bagiye batanga ibitekerezo byanyu, turabashimira cyane, ndetse n'abandi mwese muba mwakoze kuri subscribe, abakritse kukazugera n'abakoze like, mwese tubahaye ikaze no muzindi nkuru turimo turagenda tubategura. Twerekeje muri Canada rero, aho Umunyarwanda yapfuye urupfu urw'amayobera. N'umwana w'Umunyarwanda bigaga hariya muri Canada, akaba rero ari ishuri ryitwa Holy Class High School. Aho rero uyu mwana yarasanzwe ari umunyeshuri waho, gusa akaba yamaze kwitaba Imana, akaba yahitabye Imana azize urupfu rw'amayobera, nk'uko amakuru avariya muri Canada akomeza kugenda abigaruka. Iyi ni M24 TV rero, komeza ukore subscribe unanyeganyeza akazugera, dukomeza kugenda turebera hamwe byinshi bitandukanye. Bayikaze muri iyi nkuru n'amasegonda make tukaza tureba icyaba cyahitanye uyu nyakwigendera, nubwo bavuga ko urupfu rwe ari amayobera. Ni M24 TV, mwese bayikaze ntimujye kure, turagaruka mu kanya. Uyu musore rero witabye Imana hariya muri Canada, akaba ari Umunyarwanda. Amazina ye akaba yitwa Gilbert Kagabo, wabaga mu mujyi wa Saskatoon. Yapfuye rero urupfu rutaramenyekana. Kagabo wapfuye kuwa 2 Ugushyingo, yarasanzwe ari umunyeshuri mu ishuri rya Holy Class High School hariya muri Canada. Ni wa kabiri rero witabye Imana muri uyu muryango, kuko na mubyara we witwa Eric Ndayishimiye nawe igeze kwitaba Imana we mu bitaro by'abana bya Jim Patterson, asize impanuka mu myaka 3 ishize. Inyamakuru CBC.ca dukesha iyi nkuru kivuga ko Kagabo yagize ikibazo cy'ubuzima ubwo yari mu nyubako ya TCU Financial Group ku muhanda 2311 Arlington. Hanyuma abashinzwe kwita ku buzima baje bamusanga kuri iyi nyubako. Yapfuye nyuma yo kudandabirana akitura hasi ngubwo yari mu cyumba cya ATM yo muri iyi nyubako. Ni nyuma yaho ngo hari abo yari yatonganye nabo mu gakoridoro k'iyi nyubako. Umwe rero mu bari bazi Kagabo witwa Colin Thiesen, bahuriraga mu itsinda ry'urubyiruko rw'abakristu Saskatoon Youth for Christ, yavuze ko uyu ari uwa kabiri upfuye muri uyu muryango. Mu magambo yagize ati, bisi ibyago bishya bibaye muri uyu muryango. Eric mubyara we yaguye kuri site y'ubwubatsi mu myaka mike ishize. Hanyuma rero uyu bita Thiesen avuga ko yasengeraga ku rusengero rumwe na Kagabo. Eric Ndayishimiye yishwe na esanseri yavuye hejuru y'inyubako kwa 21 Nyakanga 2016 ikamugwaho. Uyu ngo rero yahise apfa nyuma yo kugezwa mu bitaro. Eric rero Ndayishimiye ni mubyaro w'uyu mwana bita Gilbert Kagabo, nawe witabye Imana hariya muri Canada, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Hanyuma rero abo ni abavandimwe, iyo foto urimo uragenda ubona ni yabo bavandimwe, yaba Eric Ndayishimiye uri ibumoso wazize impanuka ari kumwe na mubyara we nyakwigendera Gilbert Kagabo, nawe witabye Imana azize urupfu rutunguranye. Aba bana bombi rero b'Abanyarwanda, bombi bakaba baraje ara muri Canada bafashijwe cyane n'urusengero basengeragaho, nk'uko Thiesen abivuga. Kuva urupfu rero rwa Kagabo rwabaho, hajyanwe rero abajyanama ku ishuri yigagaho ndetse n'abakoreraga mu nyubako ya Union bahise bataha kuwa 6 bagaruka ku itariki ya 5 Ugushyingo 2019. Umuyobozi w'agateganyo wa TCU Financial Group Greg Piscook akaba rero yavuze ko Kagabo yinjiye muri iriya nyubako ahura n'abantu bagera kuri 7. Avuga ko rero abakozi bahawe uwo kubahumuriza, kuko ngo nabo babonye ibyabaye kuri uwo munsi. Polisi yo muri iki gihugu cya Canada iracyakora iperereza ku buryo rero uyu Munyarwanda yaba yarapfuyemo. Hanyuma rero ngo urupfu rw'uyu mwana ruje rwiyongera ku zindi 14 polisi yo mu mujyi wa Saskatoon uri rero mu majyepfo y'umugezi wa Saskatchewan ikomeje gukoraho iperereza ku bijyanye n'impfu z'abantu bose bamaze gupfira hariya muri kara gace muri kiriya gihugu rero cya Canada, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera. Iki gihugu rero ni kimwe mu bihugu bibarizwamo Abanyarwanda benshi baba hariya muri Canada, yaba rero abahatuye mu buryo busanzwe
ko kuhatura, yaba abagiye kuhiga ndetse n'abahatuye ko byangombwa bafite by'ubuhungiro. Ni kimwe rero mu bihugu bicumbikiye abanyafurika benshi bakomoka no ku mugabane wa Afurika, ndetse n'abanyarwanda benshi bava mu bice bitandukanye bya hano mu Rwanda. Reka tuvuge tuti rero uyu mwana nimwakire mu bayo, inamuhe iruhuko ridashira ndetse ikomeze no kwitamo mu muryango we. Urumva ko rero ari ibyago bikomeye gupfusha abantu bagera kuri 2 mu gihe kitarenze rero imyaka igera kuri 3, cyane cyane rero abana nk'aba baba bakiri batoya, baba baragiye hariya mu rwego rwo gushaka ubumenyi, hanyuma rero akitabira iyo Imana. Urumva ko ari inkuru ibababaje cyane kubo mu muryango we ndetse no kubo aba yarasize, cyane cyane rero nabigana nawe kumva ko byagiye bibabaza mu buryo bukomeye cyane. Reka rero tumwifurize kugira iruhuko ridashira kuri Gilbert Kagabo ndetse na Eric Ndayishimiye wazize impanuka rero ku bijyanye na hariya muri kiriya gihugu cya Canada, aho aba bana bombi bari baherereye baragiye kwiga. Reka rero dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira, munaduha ibitekerezo byanyu mu nkuru zacu za buri munsi ngenda tubagezaho. Ariko rero mbashishikariza gukomeza gukora subscribe ndetse no gukomeza kungiganiza akazogera, mugakomeza kugenda mubona inkuru zacu 5 kuri 5. Amakuru yacu azira ibihuha, amakuru yacu ni amakuru aba yatawe n'abanyamakuru b'inzobere, ndetse n'amakuru dusanga ku bitaramakuru byinshi bitandukanye, ariko akaba ari ibinyamakuru byizewe kandi bikugezaho amakuru y'ukuri, amakuru azira ibihuha. Ndetse nk'uko nakomeje kugenda mbibagezaho M24 TV rero mukomeze kugira ibihe byiza abagenda badukurikira ndetse n'abagenda baduha ibitekerezo byanyu. Turabashimira mu nkuru zacu za buri munsi dukomeza kugenda tugaruka. Mu kanya rero tugiye kuza turebera hamwe n'andi makuru twabateguriye tubafitiye, tugiye kuza tubagezaho tukarebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Gusa rero muri iyi minsi turi kukugezaho inkuru zo mu gihugu cy'u Burundi cyane, dore ko iki gihugu rero bitegura amatora y'umukuru w'igihugu, nubwo rero imvururu ndetse no gushyamirana yaba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje kugenda bigaragara hariya muri cya gihugu. Gusa rero tuba dufite amakuru yaho menshi aturuka mu ntara nyinshi zitandukanye z'iki gihugu, aho turebera hamwe byinshi mu bigenda bigarukaho ndetse n'ibindi byenda byandikwa n'ibitangazamakuru bya hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero nsuhuza abadukurikiye baherereye n'ubundi aho mu gihugu cy'u Burundi, abanywanyi bacu bakomeje kugenda badukurikira, ndetse n'abandi badukurikira b'abarundi ariko baherereye hanze y'igihugu cyabo, yaba abari mu buhungiro bahunze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bahunze intambara kuva rero mu mwaka wa 2015 yatangira hariya muri cya gihugu. Mwese ndabaramukije cyane, nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza aho muherereye, kandi nabifuriza kuzataha mu gihugu cyanyu mugataha amahoro mu gihe ibi byose bizaba bimaze kugera ku musozo. Nta muntu rero wifuza kuba ahatakabaye cyangwa se ahatakifuje kuba ari. Niyo mpamvu rero buri muntu uwo ari we wese mu rugo nta kintu na kimwe cyaharuta. Mu rugo abari mu rugo rero ni iwanyu, kandi ibihe byo mu rugo biraryoha kuruta uko wagira ibihe byo hanze. Ndavuze ko rero hari n'ababa hanze bakabaho neza bakanishima, ariko burya iyo uba mu rugo kandi burya umwana wese mu rugo arateta. Ntabwo rero wajya gutetera ahatari iwanyu. Niyo mpamvu rero nifuza ko buri murundi uwo ari we wese yazataha kandi agataha mu mahoro, mu buryo bwiza, kandi agataha mu buryo yishimye. Kuri buri muntu uwo ari we wese mu badukurikira bakurikirana inkuru zacu mu byo tugenda tugarukaho mu gihugu cy'u Burundi. Natwe ntabwo twifuza intambara irasenya, ntabwo yubaka, ariko rero ibiba nyabona niko biba bigomba kugenda. Nta kintu na kimwe tuba tugomba guhinduraho, sibye rero ba nyir'ubwite babikora bo rero bashobora kuba bagira umutima wo guhagarika ibyo bikorwa no kumva ko rero hari abo babangamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwese rero ndabashimiye. Twa turi kurebera hamwe ibijyanye n'umwana w'umunyeshuri wari uri muri Canada witabye Imana ku itariki 2, akaba rero ari Umunyarwanda wapfuye urupfu rw'amayobera ubwo yatuyituraga mu cyuma cya ATM cyo mu nyubako ya TCU hariya rero muri Canada. Akaba ari inyubako ya TCU Financial Group ku muhanda rero wa 2311 Arlington, hanyuma aza kwitura muri iyi nyubako nyuma rero yo kudandabirana nk'uko amakuru yakomeje kugenda abe igakaho. Hanyuma rero reka mwese tubashimire, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza
tubashishikariza gukomeza gukora subscribe, mukanafyonda kukazogera, hanyuma mugakomeza kugenda mubona inkuru zacu mu buryo bugezweho 5/5. Inkuru za M24 TV rero nakagaruka, mugire umugoroba mwiza ndetse munagire ibihe byiza kuri mwese mwakomeje kudutiza umwanya wanyu, amatwi yanyu, mugakurikirana inkuru zacu 5/5. Bye bye rero, inkuru nakagaruka, umugoroba mwiza kuri mwese, mukomeze no kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zacu. Bye bye.